Policija i BIA dugo su planirale hapšenje grupe Veljka Belivuka, a u okviru akcije služba je namerno plasirala lažnu informaciju da će se privođenje odigrati 5. februara. To je preko Belivukovog insajdera iz službe stiglo do njega. BIA i policija su međutim akciju pripremale za dan ranije, kada je Belivuk, verujući svojoj krtici, počeo da radi na uništavanju dokaza. Policija ga je na ovaj način pretekla i uhapsila dok je vozio Smart koji je nameravao da uništi. Polako se odmotava i klupko zaposlenih u državnim institucijama osumnjičenih da su bili saradnici Belivukovog klana. Pripadnici sektora unutrašnje kontrole priveli su 2 policajca zbog pomaganja Belivukovoj grupi nakon hapšenja. Privedeni su BV i PL, za koga mediji navode da je bivši načelnik odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droge koji je sa tog mesta smenjen pre oko mesec i po dana. Njih dvojica su otkriveni tako što su ih snimili prislušni uređaji koje je BIA ranije postavila u stanu Belivuka. Policajci su u okviru istrage 4. februara poslati da izvrše pretres Belivukovog stana, što nisu uradili jer nisu želeli da prijave dokaze. U trenucima kad su bili u stanu snimljeni su kako razgovaraju, a jedan od njih je navodno rekao: "Hajde da pomognemo bratu Velji da se više ne muči." Pretpostavlja se da su oni potom svesno i voljno površno pretresli stan kako ne bi otkrili predmete krivičnog dela. Naknadnim pretresom policija je pronašla pištolj, a policajci se terete i da nisu oduzeli novac koji je otkriven u stanu prilikom njihovog pretresa, iako je bio predmet krivičnog dela i naveden u naredbi o pretresanju.